Ka Senghinyau Trap Integrated Territorial Organization Shillong City hakajan mi jong ka arpu kundai tarik ujiliu aja arpu saw kala yo bat ya prangut kibar jela na jan Civil Hospital Shillong kibawan na po ka jela Manipur bat na kaput Assam kibatmu banlit bela sha IT Hostel Maudeng Diang. Kaseng haba kala bat ikite kibar jela kala pa ni kikot kisla kibadon kam Henry ikite kibar jela kimdoni kikot kisla babiang kumta nakaliang kaseng mardor kala phalet phai biang eki nakajaka kabakiwan. Haba ai jingkran nakaliang kaseng kala ong bakite ki barjela ki dei nakajat benrium muslim bat kala ong bakam tuklari ki babella Henry haba kiwan bantre ki dei ban penbiang eki kot kisla. जब अप्लाई किया कितना साल 2005 से ना तो आप कितना साल उस टाइम कितना साल उस टाइम में उम्र कितना उस टाइम में सोचा कम से कम नहीं 5 साल एग्जैक्टली बस बहुत तो 5 साल से कम करने हैं नहीं उम्र अच्छा 5 साल किस डॉक्यूमेंट है ना ये डॉक्यूमेंट से मतलब ये भी 5 साल मिलेगा ये भी 5 साल में मिलेगा हाँ ये तो 5 साल में मिलेगा कन्या का आधार ले कन्या का आधार कार्ड जो है वो 5 साल बाद फिंगरप्रिंट आता है वो पॉइंट डीसी ऑफिस तम है कौन बनाया मैं ना खुद बनाया ना तो ऑफिस का आदमी कने कम ए ले कने डेट ऑफ बर्थ कने कन्या kan ke UE ini tuh oh ini ya UN kan yang sing itu Slong Stick di obat tasi kini diberi bawa nak jadi bang ya cuman ini ya kanila biki bakin kan ini tak kau selang kalau lisan bawa patai Malaysia bawa bagi puan ini bagi orang tak approve bagi dia bawa ini cuman ini untuk Islam kan cakap bagi try di orang nak military sebuah ITS still haba ini orang lada di kuah berteri ini tidak siap level license beragama dan tentang bersang hari ini sebuah tentang ini berhal jangan ada cakap berkuan kata ini berhal ini bah lada di kuah berbelah lada di kuah berbelah ini namar ini Islam namar kan ini maham lagi bentuk tujuh bah namar ni baik ini jadi tentang pengukuran tentang ini bagi orang beliau perhatian itu apa ini bilang ini bilang trực tiếp là làm chứ cái chúng nó nghĩ tay cắt lắm khang một kilo siang còn bagi dalam dan ini kita lagi tentang kerja ada harapan bicara bagi dia kalau nuru nama itu ini sudah levelisasi pakai bicara operasinya langsung biru nama balik terlaku pihak yang kontai beri para muslim ini beri pihak tentang sebuah kerja sebenarnya pihak ini beri kalau ini beri kalau berkiwan kalau mungkin ini bang besar kamjang begini kita cek po audio arah bercerah po cek arah cek dengan ID ini sekali pilih saya pilih one newsnya taruh ke kamera kita balang bersang juga patang juga sedikit mentam-mentam di kulit beleng kalau bang surung dia nomor lihat dia kita sudah ke dulu yang hilang berarti langsung cekna mesti beri kemudian ke setelah yang habis berai communication through by Syria pun ini iwan tim dah isu atau beri mereka isu orang dalam pentrasinya lapor sini isu atau beri ini beri tim isu lagi cepat mentah atau malik iwan insawan ni mentah ini kan kuat kalau dah kuat pentrasinya kemudian ke setelah tentang globalization madi kita kasi itulah kami syair nomor berkini pekhara kita tanya ke ID proof kim kamkelira buat jadi ban shim syair ke proof nomor shawi ke state di shim directly kan usni kinsa channel kilen kamu shawi ang nuksa shawi apa Arunachal ru ke Mizoram Tripura ru dari kabram di gila to ini bisni re kini bikin train re itu akan bikin biang ke Islam nomor hal jelas ini dibun kena baru gunakan berguna jambi dan ini sanggan dengan MC memiliki dan ya nomor beri mentah buat belai ini berkat lagi profit simat nomor begini bila menilai akan memanti ya terakhir ini bagi diberi tolong surat dan bahaya dalam kami ini